Silav ji we hemyara hêvîdarim û tev başin. Îro nûçeyên gelek girîk ketine ajansan dixwazim bi we re parve bikim. Wekî nûçeya lezgî, nûçeya deqeya dawî saziya Lufthansa biryar da ku hin seferê xwe ê Rojhilata navî min bide rawestandin. Ka em binêrin kîjan bajar di nava vê biryarê de cih digirin? Em hema biçin nûçê, li nûçê bişopînin. Saziya balafirê ya Lufthansayê ji ber tirs û endîşeyên ewlehiyê seferên balafirên ku diçin Hewlêr, Bexda û Tehranê rawestandin. Lufthansa şirketeke hewayî ya Almanyayê di daxuyaniya xwe de got ji ber endîşeyên ewlehiyê seferên Hewlêr, Ammanê heta heftê tebaqê, seferên ji bo Tel Aviv, Tehran, Beyrûrê de jî heta 12 tebaqê hatine rawestandin. Lufthansa berê jî seferên ber bi Beyrût û Tel Avivê dabû seknandin. Lufthansa berê diyar kiribû ku wê balafirên wan heta 8 tebaqê neçin Tel Avivê, lê paşê jî diyar kiribû ku ew heta 12 tebaqê sefer nebin. Piştî aloziyên li Rojhilata Navîn hinek şirketên Amerîka, Hollanda, Hindistan, Britanya, Almanya, Swîsre, İtalya, Yunanistan, Fransa û Polonyayê seferên balafirên ku diçin Lubnan û İsraîlê rawestandibûn. Serokê Hamasê İsmaîl Haniyê roja sîyekê tebaqê li Îranê di encama suîqastekê de hatibû kuştin. Ev yek jî ji nû ve bû sedemê aloziyeke nû di navbera Tehran û İsraîlê de. Îranê soz daye xwe ku ew ê heyfa İsmaîl Haniyê bigire. Ka binêrin kengê bi kîjan şiklî li ser vê yekê di nava bültenê de gelek nûçeme amedekirine ji bo we. Di vê naberê de Tirkiye jî ji hemwelatiyê xwe xwest Lubnanê biterîkînin û neçin wê herêmê. Em derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin, li wê derê du êrişên ciddî yên dewleta Tirkiyeyê pêk hatin bi rêbaza dron dîsa. Li gorî çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye sor, droneke dewleta Tirkiye li gundê Gerbewiyê yê Qamişloyê li nêzîkî Parzûngeha Petrolê bi du mûşekan êrişê noxteyên askerî yên Qesedê kir. Lê ew noxteyên askerî beriya niha hatibûn velakirin. Ew xala askerî ku tê baskirin bi qasî 8 kilometre dûrî balafergeha Qamişloyê ye. Di derbarê mirî û birîndaran de heta niha agahî nehatine bi destxistin, lê belê Qesedê jî li ser mijarê tu daxuyanî nedaye. Li gorî Sohorê îsal dewleta Tirkiye tam 87 caran bi dronan êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kiriye. Di wan êrişan de bi qasî ku tê zanin heta niha 28 kesan jiyana xwe ji dest daye. 26 şervan her wiha 16 sivîl jî birîndar bûne ku di nava wan de 3 jin 3 zarok jî hene. Dewleta Tirkiye bombe li derdora fabrîqeya Rûn a Golden Ral jî barandiye ku ew jî li başûrê bajarê Qamişloyê kantona Cizîrê ye. Hate ragihandin êriş bi balafireke bê mirov ya bombebarkirî bi rêya Sîha pêk hatiye. Em derbasî Îranê bibin, li Îranê baweke ciddî mafê mirovan tê bin pêkirin, ne tenê mafê mirovan jiyana însana jî ji dest wan tê girtin. Darvêkirin yek ji sûçên herî mezin ê mirovahiyê ye ku dewleta Îranê niha pêktîne. Di nava heft mehên borê yên îsal de çend kes li Îranê hatin darvêkirin, em lê binêrin. Rêxistina mafê mirovan ya Îranê ragihand ku li Îranê di tîrmehê de herî kêm 49 kes hatin darvêkirin. Di heft mehên dawî yên îsal de jî bi tevahî 300 kes hatine darvekirin ji aliyê Îranê ve. Ji wan 15 jinin 42 belûcin, 20 jenete û pêkhateya Kurdin, 20 welatiyên Afganî ne, 372 îdam ji ber sûçên narkotîkê bûn. Ji zindanên Îranê nûçeyekî gelekî wêrek silzade hat, ew jî ji aliyê Werîşe Muradî ve pêk hat. Werîşe Muradî derneket rûniştinê name ji gel ranivîsand. Eger îmkan hebe di saetên pêşme de yan jî sibê ez ê nameya Werîşe Muradî ji we re bixwînim ka çi dinivîsîne, banga wê ji bo gel çi ye. Niha çima derneketiya rûniştinê ez ê armanca wê û sedemê wê ji we re pêşkêş bikim. Endama kêjarê ye Werîşe Muradî bi nameyeke ragihand, ew ji bo şermezarkirina cezayên darvekirinê yên ku li Pexşan Ezîzî û Şerîfe Muhemmedî hatiye birên tevlî rûniştinê nabe. Rûniştin di direqê wê de bû elbet. Çarê tebaxê bû diviye bû bahatakirin, tevlî nebû protesto kir. Dadgeha Îranê. Endama Komeleya Jinên Azad a Rojhilatê Kurdistanê kejarê Werîşe Muradî dibêje, dadgehek ku biryareke adîlane nede, ez wê dadgehê nas nakim.
ام بچن بنگلادشی اف بقاسه 20 روزن لوی دری سرحلدان هیه راپرینا گل هیه گل جه حکمت نرازیه جه سروک وزیره نها دخوازه استفا بکه اف یک بیکات سرحلدر بسر کتن که ام ناوروکا نوچی بنیرن سروک وزیره بنگلادشی شیخ حسینای استفا کر به هلیکوپتر شویا هندستانه لبنگلادشی پروتستو چالاکی سیویل روژا 15 تباخ دست بکر بون حتی ایرو دوام دکن در دورا 300 کس هاتنه کشتن 10,000 کس هاتنه بنچاف کرن جالی هزین دولتی و لوی ولاتی مسلمان که نفوسا وی قاسی 307 میلیونه جارا یکمه که دنا و روژه کده او قازده انسان جالی هزین دولتی و تینه کشتن گل باران کرن وزارت کار نوخوی قدخه درکتنا در و جیراگاند بریانها افجی نبو چاره سرهلدر بسر کتن. به هزاران کسان بسر قصر سروک وزیر جن شیخ حسینای و گرتن. سروک وزیر مجبور ما درج کاری خود برده به هلیکوپتر برای هندستانه. پروتستوی که لبنگلادش دست بکرو به نوی مشهد دقای نه بردوام دکن بگرانی خوندکار تولید بن. حکمت اینترنت جی قدخه کربو مالپرین وکی فیسبوک واتساپ حتبون قدخه کرن نیاتن بکارانین لیبلی دیساجی پروتستو رانه وستیان هر بردوام کرن داویده جی بسرکتن سروک وزیر استفا کر اجوالت راویا نام و گران روشلاتا ناوین ام بچن که حزب الله ایرشین چوا پیکانی حزب الله لبنان به درون موشکان ایرش اسرائیل کریه گلک لشکرین اسرائیلی هاتنه کشتن قسمه کی وان بریندار بونه ارتش اسرائیل لسر ضرر و زیانه تو آگاهی ندا حزب الله دازانین کو دوان ایرشانده گلک عسکرین اسرائیلی هاتنه کشتن قسمه کی وان بریندار بونه یک جه فرماندارین حزب الله فواد شکر جالی اسرائیل به هاتنه کشتن بریاد دروجان سروکی حزب الله لبنان حسن نصرالله جی ده مراسم جنازه فواد شکر ده گوتبو او برسف بدن اسرائیل هر وها حزب الله راگهاند کو دو اندامی وان لباشور لبنان دیرش اسرائیل ده هاتنه کشتن. دوی نابری ده ارتش اسرائیل وی واری راگهاند کو وزیر آبورگی حماس ال ساریی روز یکشنبه جالی هزین هوایی ین اسرائیل و هاتیه کشتن. ال ساریی برپرسی بلاف کرنا سوتمانی گاز و پرین حماسی بو. ام درباسی عراقی ببین که سروک وزیر عراقی سودانی چد بیجه جا امریکای خواست ایریشین لسر غازه و لبنان ورن سکناندن. سروک وزیر عراقی محمد شیع سودانی و وزیر کار در و یا امریکای آنتونی بلینکن به تلفن به راقفین لگوری داخویانی اوفیسا سروک وزیر عراقی محمد شیع سودانی جا بلینکن را گوتیه جبوک و آلوزی و تبلهوی لهرم بلاغ نبن دوی ایریشین لسر غازه و لبنان باوی که لزگین ورن راوستاندن. دیسا لسر عین مجاری سکرتر مجلس اولهیه یا روسیای سرگی شویگو چو تحرانه. دوی دمیده کو شر دنابرا ایران و اسرائیل ده در روژه ویدایه سکرتر گشتی مجلس اولهیه یا روسیای که وزیر پرستانی یه بری بو سرگی شویگو گیشت تحرانه. شویگو وی بسر حکومت ایرانی مسعود پزشکیان راه هر وها برایدارین عسکری و اولهیه یم پای بلند راه ویتنام پیک بینه اوی خورد کرنه هفکاری عسکری گفتگو بکن. یکو شویگو دعوت کریه ایران بخوایه خویایه و به هف بشیورن که کیجان شکلی برسف بدن تهدید اسرائیل. ایران دیار کربو که مافی و هیه برسف بده اسرائیل و طولا اسماعیل حانیه بگره. نهاجی هم بچن امریکای لاتین لونزوئله افدمکیه سرهلدان هی لوی دریجی گل جه انجام هلبجارتنا نرازیه یکتی اروپای سرکفتنا مادورو ناسناکه. کنسیل یکتی اروپای دیار کر او سرکفتنا مادورو یا 28 تیرمه یا ده هلبجارتن سروکاتی ده ناسناکه ده داخویانی ده هاته گوتن که کنسیل هلبجارتن یا نتوی یا ونزوئله هفی که سوزا وی که داجی هم راپور نوند هلبجارتن ین فرمی نوشاندیه یعنی یکتی اروپای انجام هلبجارتنا به وی شکلی قبول ناکه ناسناکه جبرکو دلیلین که نشان دادن مادورو به سرکتیه لوله تننه. دوی روشیده یکتی اروپای نه سرکفتنا مادورو ناستیکه نجی سرکفتنا نامزت مخالفت ادموندو گونزالس و روسیا ناستیکه. لیبلی تام برواجی هم امریکا و هم جی ولاتندن سرکفتنا نامزت مخالفت ناستیکن.
وکی نوچه داوی ام وگرن کردستان ام شرکو بکس ببیر بینن اگر هم بکاربن دا که و نوا ویدیوین ما ده نوا ویدیوی ما ده ما دو شعیرین شرکو بکس خواندنه و پار بکرنه یک گرینامه که بو خدا گلکی بالکشه توازم هون گوداری بکن یک جی درباره سیدارین لإيران ده یعنی جزای ادامه کو ایران لهند شخصیتین کردستانی بریبون در قوی ده شهیر نویساندیه اگر هون گوداری بکن از کیف خوش بم و به وی شکلی جی به گوداری کرنا وان هلبستان جی اما شاعری خواه شرکو بکس جنو و ببیر بینن نوچه کو در قوی ده هاتی آمده کرن وسایه هلبستان نافدار کرد شرکو بکس ده 11 سالوگر وفات خود لپارک آزادی سلیمانی لسرگور خواه هاته ببیرانین ده مراسم بیرانین ده اخافتن موزیک هلبست چالاکین هنری چالاکین جور بجور ین چاندی هاتن پیشکش کرن هر وها هلبستین شرکو بکس شالی کوریوی حلو شرکو بکس فی هاته خواندن هلبستان شرکو بکس ده شهر طبقه 2013 ده جبر نخوشی پنجشیر لپایتخت سوئد استکهلم وفات کربو وصیت وی اف بو من لپارک آزادی سلیمانی لعابیده شهیدان بشیرن لور و بینا من نچیکه جنین جوان میرین جوان حسکریه هف و ورن و دره ببین میوانه من بخاصی که دزانم او دمکی بو وزیر چاند و کلتور یه لباشور کردستان لبله پر نکاری تنه سه مهکاری وزیر تیبی که باشه عاجز بو و یریه سوده لوی دره ترجیح کر هلبست و شیرین خواه بنفسینه یه مجی جبو من شرفه بو نصیب کو از شرکو بکز جنیز و ناس بکم بیرا ده عینی سازیده بخبتم ده دما مد تیوی و مدیا تیوی ده شرکو بکز ده هاتوی داره شیری خود خواند برنامه‌وی هبو لکافتریا مد تیوی امراض ده ده هاتن صحبت مجی چی بون برنامه‌وی شیر بو ده هات باورتکم 2 هفته جاری بو مهی جاری بو ده هات شیری خود خواند او قید هجی لوی سازی هنه ده ساعتين پیشمده ده در حق شر محتمل ایل روشتا ناوین ده اگر پیشکتن هبن آگاهی که لزگین هبه دیسا ورم ویدره اگر ایجاب بکی باوه که زندگی ازی درکفم هم بریوه لویدره از خاطر جو بخوازم به هویا روژن خوش وازات چه دکم بکن بلا بده و به